Salam dostlar, sizler men Umar. Bugünkü videoda biz şu ayılda жүргөн 19 49 ayılda al emese kettik videoga. Kimse kettik mana. Azыр men шаарга жолугуп кетсем, мен айылга келгенде мындай нерселер болуп калган экен. Ал эмесе кеттик. Ушу үй сатылат деп аткан эмес эле, сатылат экен деп атышты эле. Мен сатып алып койдум. Ошо азыр үйдүн ичине киребиз. Эшик ачык бекен. Ачык экен. Мен жаңы телефон сатып алдым. Bu yerde otunlar menen yakıp tuvaleti dayar. Alışa men özüm ne olurdu? Özüm yönetkem. Yönettim mümkün bu telem hazır emese ketdi. Uşulardı katlarından katlar alıp çağıştırıp çağaylı. Ne? Tip. Derge bir tane koyalı. Alın özüm menen janarakta эле. Мындай диван алып келдим эле, биякка койгону. Нодер менен нодерге койгон, өтүп турган. Эмесе бул жакта ушундай, бул жерде костер бар. Печка. Де ысынып турасың кайда? Коясың. Сам болот. Жакта тамак иштер. Almasa kettik. Biz bunu kayada koyuyoruz. Yok. Ben tapurman bulutalım. Tapurman sındırılaydı. İki kravattımın. Kravatları da şuraya koysam. Kravatlarda SMS gelip geçecek olan kravatlarda üşentip poçkasından ona bulup çıksam mende aytmakçı bıçak var. Bizde saat var böyle. Saat modeli koyuldu. Kondisyoner. Bu yolda şurada gelecek. Kondisyonerde ağanın fonlarının bunday otursan yaxşı bulut yaktı. Onu şimdi bildirgemiz unutib qo'ysam yaxshi turadi ekan. Oysa bu joqda mаған modellerде жардам беріп турган нерселер бар. Жерге деле жакын келип калбады дедим дагы. Ошону сындырып алып таштайлы эле. Аны ойсоң жакшы эле турат. Аны эки табиякка булактым этип коясың. Эми нормальный турду. Но что-то өчпөй жатты. Что-то өчпөй жатты. Mayli. Katlatsa gerek de. Mende Wi-Fi'de kayarga koysam bolot. Şu derde şalkırlar kalar.
Wi-Fi'de şurada koyayım. Al gideceğimi. Şuları da koyup çıkayım. Notebook'tu. Bulderler çalışlar ettim. Sonra bulderge notebook koysam. Bulderge da koysam bulderge. Ne koysam bulbaydat. Şimdi koysam bulbaydat. Hem kayıntı koyam. Hadi sarı. Azok gelgenizken. Hazır dostlar. Turali. Men oylan alayın ele. Ha dostlar men oylandım. Hazır turuva men. Tonsa kaz bir alayın. Ay cevap kitap. Hoppa sakaz etildi. Ben 3'te bulurum sakaz onu. Mesela geldiğinde alamam için ben ışıkta tutturuşum gerek. Dostlar mağamına bulurum diye taştap gitti. Taştap gittiğinden giyinme ne yapayım. Deyim buldum ben. Bittim onu. Burada koyayım deyim buldum. Üniversitede okuyorum ki. Aytmak canım. Onu bozup bir yakta çıkanda işte bunday gaz plita var. Onu bir yaka koysak bir yaka içerim tüketitken. Kuzunda bu mısır çıktı. Bir yaka koyalım mısır. Da onun içinde götürürsü var. Barba olunca ben bu arada bir yaka koyuyorum. Buldum. Alırsam bir anda koysam. Bir yaka koyuyorum. Alırsam onu. Ben de 3 buluşmayacağım kayakta şunda. 3 buluşmayacağım. Ama savaş. İşte altta çıkıp gittim. Hadi bununla. İşte yüzüm. Aynı üzerinden kafaya gittir. Ну ладно. Такой прям. Чтобы она нормальный болып жасалды деген ойдамын. Бірақ туалет сөйтіп жоқ. Maybe. Осындай ыза шалып күлдерді тапалым. Мен алып кетіп заказылғанмын. Бұл кітаптерде қойған жай жоқ болды. Сондықтан мен 4 кітап, ұқсас кітап полкалар заказылған болдым. Шылай қалды. Қалайса қалған кітаптерде. Даймен мен деп қойсам жақсы болады ұқсайды да осынды қойдым. Әне 2 кітапты қайры оқойшым білбей отырғанда bir yakta полкалар есіме түсті. Андан соң достар Андан бар болчу. Оларды қайры отырам. Қойым да отырам. Ondan keyin mayli dedim dagam. Dostlar men de fayllarda endi koyayla gerekli narsalar
ушинтип койдум мен. Лайк келбейт атат. Мен койсам деле лайк келбейт атат. Мына кантип коём деп башкартканда оюм иштеп кетип койдум акыры. Кресло эле кетти буга. Шундай кылып жасалды. Азыр уктап туруп алайын. Пока. Достор, мына мен турдум. Эми коёюн. Бул жерде керек эмес. Азырын жемим мага. Мындай нерсе илип коюш керек экен. Андан соң эчтеке керек эмес экен. Ал бул жакта бул телевизорду кайерге элемин деп калдым. Бул жерге эле коюп жеп карап отурайынбы? Üstüne ilsem bolbay kalak eкен. Акыры тапкан окшойм деп туруп ушинтип койгон болот элем. Мага номеш айтпай калды. Бул өзүнө койгон. Бул жерге эки адам отуруп чай ичкенче телевизор көрө берет. Мен де эсиңиздер келе берет, ошондуктан кечирим сурайм. Ал бул жакка мен бир атым калайм, биякаян бир жылкыны камайм. Бул жакта ушундай отундар турат. Даялный кылып жасалган. Бул жерде эшик ачылат, жабылат. Тургандай кылып жасалган усталар. Ал эсе биякта эчтеке калган жок болсо керек. Десем бизге мындай кодобой кеткен кезде кадап койдум. Азыр мындай жакты койдум. Ойда мындай келген экен. Экте келген экен. Майли. Бул эчтеке жок десем чачыгым эле бул жерге илип коёюн. Буларды мен эме кайра коюшту биле бербедим. Мен раковинаны койгон болуп элем. Мен бияка келип буларды ачып карасам эчтеке калбапты. Только дивандар калыптыр. Кийинки бөлүмдө кааласаңар, ушул 1000 көп болуп кетет да. Ушу 20 лайк жыйнаса, ушу дивандарды алып чыгып, бул жерди тегизе ушул жерге демалып отура турган жай кылып чыгып коём. Пока. Всем удачи десең тамаша достор. Азыр мен кайтам. Бай достор. Всем удачи. Кыргызстанда тоолор аймагында көп тургандыгы үчүн мен дагы тоолуу жерге айылымды курган болот элем. Артымды көрсөңөр чоң тоолор, Кыргызстандагы чоң тоолор. Ал эмесе бул видео YouTube'га чыгат. Мен кыргыз колдобосо ким колдойт? Мени колдоп кеткиле. Ушу апрель бүткүчөктү мен 50 подписчикке жетейин. Всем удачи, достор.
Paka paka. Sizler menен men Umar menин жанымда. O yerde жүргөн айылчы болгон.